Reka masuze mwebwe mukunda neza Media TV nizere ko mumeze neza cyane kandi rwose muri hafi kugira ngo twinjirane muri aya makuru abagezweho tatugomba kujya bagezaho rwose nta handi murayumva. Reka twihute cyane ubwo nizere ko mwazi gukora subscribe kugira ngo makuru yacu ajye bagiraho 5 kuri 5 cyangwa se mu buryo bworoshye bwihuse. Ikindi kandi nyine ukaba wakanda share kugira ngo usangize abana makuru tukugezaho, ukakanda like, ugakanda share birumvikana, ukanaduha comment cyangwa se nyine ibitekerezo. Turabyishimira cyane, ubwo nanashimira cyane abakomeza kugenda batugezaho ibitekerezo tugira bati rwose ibintu ni byiza cyane, twakomeza kugenda tubagezaho ayo makuru. Reka twihute tubabwire ko ibiri kubera mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo noneho byafashe indi ntera cyangwa se byageze ku rundi rwego. Imirwano yabaye imirwano, umuriro watse hagati ya M23 na coalition cyangwa se igisirikare cya FARDC n'abagifasha bose ko bakabaye. Turaza guhera ku makuru avuga ko FARDC na Wazalendo bari kwigamba ko bambuye M23 igice gikomeye cyane mu bice M23 imaze iminsi ibambura mu mirwano ikomeye cyane. Hari imirwano imaze iminsi iri kubera muri teritwari ya Karehe, murabizi yasize M23 ifashe n'umujyi ukomeye cyane wa Tushunguti, ndetse inafata n'ibindi bice bihegereye muri groupement ya Ziraro. Ntabwo ari aho gusa kuko M23 agiye irwana irukana ingabo za leta ya Kinshasa na coalition yazo uko yakabaye nabi cyane muri teritwari ya Karehe. Ubwo turaza no kurebera hamwe nyuma y'uko M23 ikuye nabi cyane hafi ya Uvira coalition ya FARDC, no kuvuga barimo abarundi, barimo FDLR, barimo Wazalendo, FARDC. Nyuma yuko bahavuye nabi cyane M23 yahabakubitiye cyane ndetse bikanavuga ko yahiciye abasirikare benshi bo ku ruhande rwa leta. Ubu hari amakuru mashya ari kugenda ahavugwa nyuma yuko rwose bashaka gufata ibice babyambura M23 ngive hafi y'umujyi wa Uvira, ariko ntibize kubahira. Urugamba rwakomeje kuba urugamba cyangwa se rwabaye imberenge. Ndakubwira uko ibintu byifashe ndetse rwose kugeza ubu Perezida Tshisekedi na Neva bakababuze ayo bacira nayo bamira kugira ngo bashakishe umuti watuma bikiza M23, kubera ko ibyo ari gukoresha byose biri kugenda binanirana, haba mu buryo bwo gukoresha intwaro, haba mu buryo bwo gukora inama za hato na hato, haba imyitozo, haba ndetse n'ibigendanye no kugura indege za drone, byose ntacyo biri gutangamo umusaruro. Biri kugenda bipfa ubusa ku rugamba barimo hano muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ubu rero kugeza muri aya masaha rwose ibintu byakomeje kugenda binanirana. Hanyuma turaza kwerekeza ku birebana n'ikibazo cya Joseph Kabila. Inkuru ziri kuvugwa muri iyi minsi ntabwo ari kuvugwa hari kuburamo ibya Joseph Kabila, uyu yahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse rwose akaza gusimburwa na Perezida Tshisekedi Chilombo Fachi uriho uyu munsi. Umugabo batari kujimbizi muri iyi minsi kubera ko Tshisekedi we avuga ko ngo Joseph Kabila afatanya ngo na M23 mu kumurwanya no kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, kandi ko hari icyo bacyuko isaha n'isaha bamuhirika ku butegetsi, byose bikaba abyegeka ku mutwe wa Joseph Kabila. Uyu mugabo ntaretse no gushinga ihuriro ryitwa Sovol Congo aho yarishingiye muri Kenya. Iryo rero ikaba naryo biri mu bituma Kinshasa ikomeza kugenda kubitutoki ku rundi, ivuga ko uyu mugabo ari gutegura ngo imigambi mibisha. Rero ejo bundi nyuma yuko rwose Kinshasa rimaze igihe igenda isaba Amerika ko yafatira ibihano uyu mugabo, leta z'ubumwe za Amerika zamufatira ibihano bikomeye cyane, harimo gufatira imitungo ye muri Amerika, guhagarika ingendo ze n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero haza gukurikiraho ibigendanye no gutwika. Mwabyumvise makuru yacu abanje ko batwitse ibiro by'ishyaka rye cyangwa se ryitwa PPRD. Ubu hari amakuru mashya kuri Joseph Kabila, ntabwo byoroshye na gato y'abantu mwe, byakomeje kuba ibibazo cyane kuko na Amerika noneho yamaze kubyinjiramo mu buryo bwa nyabwo. Turaza kurebera hamwe ibigendanye n'amakuru ari kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho rwose kugeza ubu ngubu Perezida w'u Rwanda yamaze kugera muri Botswana ndetse yamaze no kugirayo ibiganiro. Hanyuma tunagaruke ku makuru ari kuvugwa kuri General Mubaraka Muganga, akaba ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, ariko ni inkuru nziza ku gisirikare cy'u Rwanda. Muraza kumva uko ibintu byifashe rwose, mwebwe nimuze kujya kure, hari amakuru menshi cyane. Hari umusirikare w'umunyamurenge washimutiwe i Kinshasa, byose biri muri aya makuru. Reka ahubwo tuyatangire, nitwa Isaac Neza. Reka duhere ahantu hitwa Ikarehe
muri teritwari ya Karehe. Nakubwiraga ko Wazalendo na FARDC bari kwigamba ko Irumbishi batwitse defense cyangwa se ibirindiro bya M23 ngo ntabwo ari ugutwika ibyo birindiro byo hasi gusa cyangwa se defense za M23 aho ngaho Irumbishi, kuko aha ngaho Irumbishi murabizi ko baharwaniye ndetse M23 inahirukana cyane nabi cyane igisirikare cya leta na Wazalendo benshi bahasiga n'agatwe. Bivuga ko M23 yafashe matekwa inahafata n'ibirwanisho byinshi cyane. Rero ubu twagiye dutungurwa no kumva itangazo rya Wazalendo na FARDC bavuga ko ngo bamaze gufata ibice, bamaze gutwika ibirindiro hano bya M23 n'ubwirinzi ngo bwo mu kirere bw'ikoranabuhanga ryo mu kirere rya M23 ngo ubwirinzi bakaba ngo bamaze kubusenya muri rusange. Ibyo byose biragaragaza ko ngo umwanzi bari kumuhashya bikomeye cyane. Hanyuma usibye n'ibyo itangazo rya Wazalendo bakavuga ko ngo bakigamba ko ngo bafashe agace kitwa Katare, secteur ya Katare n'ubundi ni hariya muri teritwari ya Karehe, ni hafi y'ibice M23 imaze iminsi ifata n'ibyo yafashe ku munsi w'ejo birimo n'umujyi wa Tushunguti. Aho rero niho bari kuvuga ko ngo birukanye nabi cyane M23 nyuma yo gutwika ibirindiro, nyuma yo kwangiza ngo ibijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa se ubwirinzi bwo mu kirere bwa M23 ngo banafashe bambuye M23 agace ka Katare ndetse ngo hitwa Remeka muri rusange. Aho rero bakaba ariho n'ubundi bari bahereye kare barasiba isasu, ariko ubona ko M23 idahari, kuko M23 ifite buryo ki amakuru ava hariya atangazwa n'abaturage aragaragaza ko M23 yabaye nk'itaza yivira aho ngaho centre neza muri Remeka kugira ngo yije mu bice biri strategique ikomeze kugenda irwana igira ku ntego zayo muri iminsi zirimo kugenda ifata n'ibindi bice bitandukanye muri teritwari ya Karehe, nyuma yo kubona ko biri gushoboka cyane kuko iri kugenda ikubita ingabo za leta zikiruka nk'abana nyuma yo kubakubitira ku rugamba. Rero babaye nkaho bava hano mu isantere neza. Rero kandi biberamenyerewe cyane ko igisirikare cya leta cyangwa se na Wazalendo M23 ivuye gato cyane ahantu igiye gushakisha hari strategique kugira ngo ikomeze kurwana neza cyane, bakomeza kugenda bigamba ko bafashe icyo gice runaka, kuko byarabaye muri teritwari ya Karehe ya Warikare mu bihe byashize barahavuye ariko bagira ngo bitegere neza cyane. FARDC baza gusubirayo n'umuriro cyane, mwabonye ibyababayeho, byarabaye n'ahandi hagiye hatandukanye muri centre ya Masisi byigeze kuba, byarabaye mu bice bigiye bitandukanye za hariya rwose muri Kivu y'Amajyepfo Uvira. Mbere yaho mbere yo kwihafata hose yagendaga imera nkaho ivuye aho gato bitewe na tekinike zayo ikaza kuhagaruka, hanyuma yahava ugasanga Wazalendo yigamba yuko ngo yafashe iki gice ndetse ngo yanahabavanye nabi cyane. Nibyo byabaye rero ahangaha bita Remeka ndetse na Katare muri rusange. Ubu kugeza ubu nubwo rero FARDC na Wazalendo bari gutangaza ibyo ngibyo, nta ruhande na rumwe ruri gutangaza ko ibyo ngibyo ariko byagenze cyangwa se ngo bafashe ibyo bice muri rusange, ndetse nta n'umuturage wa hariya avuga ko ibyo ngibyo ariko bimeze, koko bavuga ko kugeza ubu nta Muzalendo n'ubundi uri kwarangwa kandi nta n'imirwano yahabereye. Ubundi biragoye cyane ko mu by'ukuri abantu umutwe nk'uyu nguyu wa Wazalendo ushobora gufata igice runaka nta n'imirwano yahabaye. Sinzi uburyo ki byaba byabayemo kugeza ubu, ahubwo amakuru nuko M23 yahabakuye nabi cyane ejo rwose, kugeza ubwo rwose n'amakuru agaragaza ko Wazalendo n'abarundi bahashiriye, bikiyongera n'ubundi ku mirwano yari yabaye ahangaha hafi n'umujyi wa Uvira. Murabizi ko habaye urugamba rukomeye cyane. Reka ahubwo tunerekeza no kuri ayo makuru. Kugeza ubu nyuma yuko habaye imirwano, hari itangazamakuru navuga ko nabonaga byandika ko hakomeje kubera imirwano cyangwa se ari kumvikana amasasu, ariko kugeza ubu ntabwo ariko ibintu bimeze. Nta mirwano iri Uvira, nta n'imirwano iri mu nkengero z'uyu mujyi, ahubwo yari yabaye mu masaha y'ijoro ndetse no kugeza mu rukerera mu by'ukuri rw'uyu munsi nibwo harabaye imirwano ikomeye cyane yasakiranyije M23 n'igisirikare cya leta, ndetse hapfa abasirikare b'abarundi benshi cyane. Bikaba ari ibintu byahangayikishije cyane, amakuru tugera avuga ko byahangayikishije cyane Kisekedi ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye Neva, kubera ko gahunda zose bari kugenda bapangira M23 kugira ngo bazirukane hafi y'umujyi wa Uvira ndetse no muri Plaine de la Ruzizi, zose ziri kugenda zipfuba. Ubundi bashaka ko bava hano mu bice bitandukanye za Sange, za Kabunambo ya mbere ya kabiri, bakagenda bakava mu bice birimo rwose za
Runingu bakagenda bakava za Kirungu, aho hose M23 ikagenda ikajya kure yaho cyane, ubundi bagakomeza bakageza Gatogote, bagakomeza bakagenda bakirukana M23 aho hose kugira ngo bagire ku ntego zabo zo kuba bizera ko ngo bari kurinda neza umujyi wa Uvira, kandi binabafasha kubona inzira yindi yo gukomeza kujya muri bya bice n'ubundi bamaze iminsi bagabamo amashami cyangwa se bagenda boherezamo ingabo, bakoramo deployment ndetse na bakoramo deployment, hoherezwa ingabo z'abarundi nyinshi cyane, aho za Karingi, za Gakenke, za Mikenke, za Bidego, hose kugenda ugakomeza hafi na za Minembwe. Aho rero bakavuga ko bashakisha uburyo kibafata Minembwe na Mikenke, nibe byibanze kugira ngo bizere ko bagiye kurwanya M23 mu buryo buruseho. Ntabwo rero byaje kubahira by'imirwano yabereye ahangaha rwose hafi n'umujyi wa Uvira, kubera ko aha Kabonambo n'ibice bihegereye nkuko mwabyumvise M23 yahabakuye nabi cyane rwose ku muriro w'amasasu, ndetse amakuru agaragaza ko hapfuye abasirikare benshi, hashobora no kuba harimo abofisiye. Kuri ubu twebwe tutarabona neza imibare cyangwa se mu by'ukuri ibyavuye muri iyi mirwano. Rero ibyo kwigamba ko wazanira bafashe igice rwose kugeza ubu biraterwa utwatsi n'abaturage batuye muri bice bya za Karehe, bavuga ko ntaho bihuriye. Icyakora cyo bakavuga ko hari icyuka cy'intambara cyangwa se hari ubwoba ko bashobora kongera kubura imirwano, kubera ko M23 hari aho aruhande irimo, ndetse n'igice kimwe kikaba kirimo FARDC na Wazalendo, ku buryo bari kurebana ayingwe isaha n'isaha, hakaba hashobora kubura cyangwa se kuba imirwano kandi ikomeye cyane. Aha ahubwo amakuru yandaragaragaza ko Wazalendo bagera muri 7 bafatiwe ahangaha Ikarehe muri ziraro rwose, nubwo bari kwigamba gutyo aba barayi mu maboko ya M23 bafashwe mpiri cyangwa se bafashwe matekwa. Reka tunyarukire kuri iyi nkuru. Mu gihe politiki ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje kurangwa n'ubushyamirane ndetse n'igitutu mpuzamahanga, ihuriro ryitwa Sovolo la Repubulika Demokratique du Congo ryatangaje ko ryamaganye byimazeyo ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zeruka gufatira uwahoze ari perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, akaba ari Joseph Kabila Kabange. Uyu ngo akaba yarayoboye Kongo imyaka igera kuri 18 yose. Rero mu itangazo bashyize ahagaragara Sovole Congo rwose basohoye itangazo bavuga ko ibyo bihano bari kubifata nk'ibishingiye ku mpamvu zidafite ishingiro na ritoya, ahubwo ko ibihano ari ibyagihubutse kandi bitubahije amahame y'ubutabera mpuzamahanga. Bagaragaza kandi ko ibyemezo byafashwe na Amerika bishobora kurushaho gukomeza kongera umwuka mubi ndetse no kuwukongeza kuri politiki yo muri Kongo, cyane cyane hagati ya Joseph Kabila ndetse n'ubutegetsi buriho bwa perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ku buryo bishobora no gukurura intambara hatagize igihinduka. Aha rero rwose bavuze ko ngo wahoze ari perezida Kabila akwiye guhabwa uburenganzira bwo kwisobanura ndetse no kuburana mu mucyo, aho gufatirwa ibihano bidaciye mu nzira zemewe n'amategeko mpuzamahanga. Ihuriro rikaba rishimangira ko ibihano nk'ibi bishobora gufatwa nk'uburyo bwo kwivanga mu bibazo by'imbere mu gihugu, kandi ko Amerika rwose byaba ari gukora ibihabanye n'amategeko yitwaje icyo iri cyo mu ruhando mpuzamahanga. Kuri ubu rero Repubulika Demokarasi ya Kongo rwose ikaba ikomeje kumvikana ibibazo bikomeye cyane bya politiki, aho Tshisekedi akomeje kugarizwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, nabo agakomeza kugenda rwose yishingikiriza amahanga kugira ngo akomeze kugenda afatira ibihano abantu nk'aba ngaba barimo Joseph Kabila. Rero kuva Kabila yajya mu burasirazuba bwa Kongo ndetse rwose akaba ari mu bice bigenzurwa na M23 hariya mu mujyi wa Goma, Tshisekedi akomeje kugenda agira impungenge ko Kabila isaha n'isaha yamuhirika ku butegetsi, kubera ko hari n'imbaraga za M23 kuko we avuga ko bafatanya, kandi ko M23 ari umutwe umaze kugaragaza ko ufite imbaraga zikomeye cyane ku buryo no kurwana ukagira Kinshasa ari ibintu bishoboka cyane, kuko ntago ari ubwa mbere umutwe nk'uyu nguyu waba ugeze Kinshasa urwana. Murabizi ko byitwa rwose kuri RCD Goma nayo yanakomotseho M23, niko twavuga ko havuyeho RCD hajyaho CNDP hajyaho M23, kandi iyo mitwe yose yakomeje kugenda izengereza ubutegetsi bw'Kinshasa, harimo n'uyu Joseph Kabila nawe ugeze kuyobora Kongo, kandi nawe ntabwo ari umuntu wabaniye neza abavuga ikinyarwanda, ku buryo nawe habagaho intambara zo
kumurwanya cyane, mwagiye mubyumva n'ibiganiro bagiye bagirana. Rero amakuru rwose aragaragaza ko hakomeje kumvikana umwuka mubi cyane hagati ya Perezida Tshisekedi n'ishyaka rya Joseph Kabila ndetse na Joseph Kabila ubwe, kuko muzi ko yahise anatangaza ko ibihano Amerika yamufatiye ntacyo biza kumuhungabanyaho na gatoya, kandi ko nta nicyo Tshisekedi yamutwara uko byagenda kose, cyane ko na Kongo no murigeze kumufatira ibihano birimo nicyo urupfu, ariko ntibigeze bamufata ngo bamunyonge cyangwa se bamwice kandi bazi aho aherereye. Bakavuga ko rero bitangazwa na Tshisekedi ari ukwikirigita agaseka. Hanyuma andi makuru avuga ko umuryango wa Colonel Ruhorimbere Gapanda John akaba ari ukomoka mu bwoko bw'abanyamurenge urashinja igisirikare cya Kongo FARDC kumushimuta nyuma yo kumara ibyumweru 3 ajyanwa ahantu hatazwi i Kinshasa. Rero mu nyandiko rwose ihari iri kugira ku bitangazamakuru bitandukanye muri aka karere, aravuga ko umuryango wa Colonel Kabanda uvuga ko wagambaniwe na bagenzi be bakorera mu ntara ya Ituri ahitwa Ibunia ku itariki 18 Ugushyingo 2025, afungirwa ahantu hatazwi mu gihe cy'amezi agera kuri 5. Bakavuga ko kuva icyo gihe atigeze agezwe imbere y'ubushinjacyaha bwa gisirikare ngo abashe kwisobanura burane. Rero ntayoberwa Pascal, umwe mu bavandimwe b'uyu musirikare, akaba yavuze ko bamenye ko yajyanywe Kinshasa kandi arwaye arembye, kandi ko ubutegetsi bw'Kinshasa bukomeje kumugira nabi cyane, kandi ko kurwara kwe byaturutse ku gukandamizwa ndetse n'ihohoterwa yakorewe n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Kugeza ubu rero ubutegetsi bwa Kinshasa burashinjwa guhohotera no gufunga abasirikare n'abasivile bo mu bwoko bw'abatutsi barenga 700. Andi makuru avuga ko Perezida Paul Kagame yageze Gaborone muri murwa mukuru wa Botswana, aho yatangiye uruzinduko rw'akazi rw'iminsi igera kuri 2. Aha rero uyu mukuru w'igihugu akaba akigera ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cyitiriwe Seretse Khama, yakiriwe na mugenzi we wa Botswana Duma Boko, ari nawe wamutumiye gusura igihugu cye muri rusange kugira ngo bagirane ibiganiro. Rero umukuru w'igihugu Paul Kagame i Gaborone, uruzinduko rwe rwabanjirijwe n'inama ya kabiri y'ihuriro rihoraho rihuza u Rwanda na Botswana mu bufatanye yabaye hagati y'itariki 4 n'iya hagati kuva ku itariki 4 Gicurasi 2026, ibigaragaza ubushake bw'ibihugu byombi bwo gushyira imbere ubufatanye buteguye neza kandi butanga umusaruro mu nzego zinyuranye. Perezidansi ya Botswana iheruka gutangaza ko uruzinduko rwa Perezida Kagame muri iki gihugu rugaragaza indi ntambwe ikomeye mu gukomeza guteza imbere umubano hagati y'ibihugu byombi, u Rwanda ndetse na Botswana. Perezida Paul Kagame rero na mugenzi we bagomba kugirana ibiganiro byihariye byibanda ku bucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga, ubukerarugendo, inkingo z'amatungo, ingendo z'ubwikorezi ndetse n'ubufatanye mu ruhererekane rw'agaciro k'amabuye y'agaciro ya diamant. Perezida Kagame kandi biteganyijwe ko agomba gusura sosiyete icuruza amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa diamant ya Diamond Trading Company Botswana TDCB. Reka nanone mbabwire ko umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ni General Mubaraka Muganga yahuye anaganira na mugenzi we w'ingabo za Turkiya TAF General Serikuke Baytaroglu. Abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu byombi u Rwanda na Turkiya bahuriye mu mujyi wa Istanbul muri Turkiya nyine, ahari kubera imurikabikorwa rya gisirikare rya 2026 rizwi nka Saha 2026 International Defense Aviation and Space Industry Fair. Ni muri kabikorwa rero Turkiya imurikamo ibikoresho byayo bya gisirikare byiganjemo intwaro ndetse hakaba harimo indege z'intambara na za drone z'intambara. Rero ubuyobozi bw'ingabo za Turkiya bwemeje ko General Mubaraka Muganga na Seriko bahuye, ariko nibigeze buvuga ibyo baganiriyeho cyangwa se ibyo bagiranyemo ibiganiro. Icyakora bitekerezwa ko ibiganiro byabo byaba byibanze ku mubano n'ubufatanye mu bya gisirikare busanzwe hagati y'u Rwanda na Turkiya. U Rwanda na Turkiya ubundi bifitanye ubufatanye mu bya gisirikare n'umutekano bugenda bwaguka, kandi mu myaka ya vuba
uko imyaka igenda ishira nyine ubufatanye bugenda bwaguka. Rero ni ubufatanye bushingiye ku ngingo z'ingenzi zirimo kuba u Rwanda na Turkiya byarasinyanye amasezerano ajyanye n'inganda zikora ibikoresho bya gisirikare, arimo gukora no gutunganya ibikoresho birimo drone n'intwaro zoroheje, ndetse no gushyiraho uruganda rubikora rukaba rwaba ruri i Kigali. Hari kandi ubufatanye bujyanye n'umutekano nko kurwanya iterabwoba n'ibyaha byambukiranya imipaka, hamwe no guhugura abashinzwe umutekano mu nzego zigiye zitandukanye z'umutekano. Icyo twabwira mu gihugu cy'u Burundi cyo mu byo kuri ibikomeje kugenda bihavugwa nibijyanye, murabizi ko ejo inkuru zahiriwe nta zindi zavugaga ko hari gututumba coup d'etat bigendanye n'umwuka uri mubi uri hagati ya Perezida Neva Ndayishimiye ndetse n'abayobozi bakuru mu ngabo, harimo na Generali Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi FDNB. Hakaba kandi harimo abagabo barimo nka Generali Aregiyo mu Bunyoni wigeze kuba minisitiri w'intebe wanafunguwe mu minsi ishize. Hakaba harimo abantu nk'aba Reverien Kuriyo, akaba ari umunyamabanga mukuru mu ishyaka CNDD-FDD rya Perezida Neva. Bose bakaba muri iyi minsi ngo batari kuvuga rumwe na Perezida Ndayishimiye ku byemeza agenda afata, harimo byananye no kohereza ingabo muri Kongo batabyumvikana, harimo ibyo guhindagura inzego z'ubuyobozi cyane cyane no mu gisirikare bitumvikanyweho hatazwi impamvu, harimo ibigendanye no kuba rwose yarongeye gutorerwa kujya kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Burundi mu ishyaka CNDD-FDD, nyamara bamwe batabyumva bumva ko bagombaga kujyaho undi. Byose biri aho ngaho bikaba biri guteza impagarara. Kugeza ubu rero igikomeje kugenda kivugwa nyuma y'ibyo byose byiriwe bivugwa ku munsi w'ejo ko hari coup d'etat, nuko hari amakuru agaragaza ko mu nzego zitandukanye, mu nzego nkuru, abasirikari bamurinda Perezida nyine Neva, mu bajenerali bakuru ndetse no muri CNDD-FDD hakomeje kugenda hakorwa ibisa n'iperereza buhoro buhoro bucece, ku buryo hari ikikango nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Ariko nyine n'ibigenda bivugwa kuri social media ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye, harimo yewe n'ibyo mu Burundi, niyo makuru nababwire kugenda avugwa, byose bikaba biri aho ngaho. Reka mbashimire cyane mwebwe mukunda uyu muyoboro. Cyo nababwira gusa nuko mwakora subscribe, mugakanda like, mugakanda share, ubundi mukaba mwaduha comment cyangwa se ibitekerezo, kandi rwose turabishima cyane, kandi rwose ni iby'ingenzi. Reka rero mbashimire cyane,